nda ndi zori una booking agent okay unazi vhathu unazi manager ndo vhathu dzanga book and ini zwo amba na manager ona ri khou ita future azwi zori they want a future. It's easy to book a muimbi uri ade partini yanu than uri ini ni munhu ri khou ḓo ita future naye. Nga imwe nḓila ni khou amba uri havha vhanna a vha khou amba na vhaimbi straight. Ai. You don't. Zero. Bamba. Okay, una ngo website nayo ine vhaṅwe vha ya khayo. Na ḓi ndo wana mo cards na vhunyi. DJ something. I forgot the name, but I still have the link. Ine vhathu vhunji vhathu vha shumisa vha khongo book as artist. Whether ngo book as bundle kana ngo book MT kana ngo raro uri ni wana discount. Bangwe ba khomba na havala vhathu. Hala vhathu zwo ḓila nthu la company ishuma more as your middleman or your booking agent. Bangwe ba khou senda email sa nne ndi tshikwamba na country ya company ndi kwamba na manager wa munada ti ndiba ndi kwamba navo khamsana nga WhatsApp ndi kwamba na nga mini nga email. Come on, is there something that have to be happening amna ani kwamba na munada that's what I'm saying. The party ni yanu ukusuka fi hondi ni munhu wa party adani khodzela happy birthday because it's a formality. Zvidifana na mufunzi obadeliwa uri adati bless mnyanyani wami on obadeli uri ade are I bless you. There's no blessing coming out of that. It's just a business and I wanna check